došli smo taman iz škole. Koliko je sati? Sad je 20 do 3. Malo ćemo odspavat da nadoknadimo sna. I onda večeras idemo u gym, točnije popodne. Najme za tamo ne započinjem sad vlog, danas je četvrtak. Da, odspavat ćemo malo, pa kasnije trening. Nakon treninga vam pričam šta imamo za ovaj tjedan. Pa se čujemo, vidimo. Stigli smo u gym. Danas radimo push. I da. Treba nam stigli. Ovo bi čak možda proba malo veću kilovat. Too much. Make sure you use that to become successful. Don't look for revenge. Look for reckoning. And I guarantee you, all those people you're growing up, you might just be their boss. Sit in the wind. That comes back in your face. Stay home. They'll come looking for a favor. And when they do, you got an option to say okay or do what I do and say go f*** yourself. Ha! Beware of one thing, motherfucker. You want me? Spremili smo se za u školu. Hrana sve je u torbi. I gibamo.
Evo nas na kardiju. Još 7 minuta. Taman poslije poziranja sad. Vidimo se ubrzo. Evo nas na starom mjestu ovdje. Da vam kažem sve update. Znači sad je petak. Petak 29.10. Update su sljedeći. Znači, ovaj tjedan radimo, točnije radili smo kali natrij pumpu, nije još gotova. Nije još gotova. Znači u ponedjeljak smo imali 3250 kalorija, utorak 3000, srijeda 2750, četvrtak 3000, petak 2500, subota, točnije sutra preko sutra 3000. Onda, dobro, kali natrij pumpa, u to neću ulaziti u detalje, bla bla. To je to što se tiče update-a. Kardio isto bija 20 do 30 minuta nakon svakog treninga. Ja sam mokar, znači znojim se. Tamo sam sad došao s treninga. I da, to je to što se tiče ovoga vloga. Za sljedeći tjedan ćemo se čut, vidit. I da, to je to, uživajte.